پس او بچه چخیل می شود که 70% مردم زید هستند که تو پرزیدنت شوی. این نتیجه ای که افلاطون گفت. آیا در آسیا میانه این خیلی مثال نیست؟ این سخنوی من نه، این سخنوی عالمی همان زمانه هست در حق دموکراتیا. پس سوال با میان میباید که اگر با دموکراتی که ما پیش نرفتیم، دولتی ما که پیش نرفت، ترقی نیافت، پس کدام راه ها بهتر است؟ کدام راه را انتخاب کنیم؟ کدام سیستم را انتخاب کنیم که دولتی ما با پیش رود؟ این سوال به شما هم هست که مردم شما چه فکر دارید که کدام راه را ما انتخاب کنیم که با فرهنگ ما فایده آور باشد، با ملت ما فایده آور باشد و دولت ما با پیش رود؟ سلام علیکم و رحمت الله دوستان و هموطنان. امروز خواستم کمی درباره دموکراسی صحبت کنیم. همین دموکراسی برای ملت ما، فرهنگ ما درست است؟ برای پیشرفت دولت ما همین سیستم خوبتر است؟ یا اینکه اگر این درست نباشد کدام راه ها برای ملت ما درست‌تر است، برای مردم ما، پیشرفت مردم ما درست‌تر است؟ شاهی باشد، کمونیستی باشد یا اسلامی باشد؟ کدام آنها بهتر است برای مردم ما؟ و میگذاریم دموکراتیا، این دموکراتیا از کلمه یونانی گرفته، انیخترش آسانترش فهمونیم حکم بر دست مردم باشد، حکم و قانون به دست مردم باشد، سرچشمه قانون به دست مردم باشد. این نگاه کنید، این چطوری گم سخن زیبا، یک سیستم مردم خواه، مردم آنچه که میخواهند همون میشود، ولیکن در اصل همینطور است یا بالعکس؟ حکم و قانون همش بر دست مردم است یا نه؟ با گفته این دواگران در دولت هایی که در بعضی دولت ها دموکرات بسیارتر است و در بعضی دولت ها دموکرات کمتر است. مثال در امریکا، در اروپا، در انگلیا میگویند در اینجا دموکرات خیلی بسیار است و دولت های دیگر مانند روسیه، آسیا میانه در اینجا دموکرات خیلی کم میگویند. با گفته این دواگرا اگر چطوری میفهمیم اگر حاکم عوض شود، پرزیدنت هر سالی که یک دوره یا دو دوره باشد و عوض شود، آزادی باشد، این یعنی که دموکراتی هست، آزادی هست میگویند. دوستان همه شما میدونن که این دموکراتی چه خیلی سیستمی می باشد. سرچشمه قانون این مردم می باشند. مردم نماینده خود را انتخاب میکنند و این انتخاب شده بر پارلمان می رود و قانون ها می برآورند که به فایده مردم می باشد و این پارلمان و انتخاب شده مستقل هستند. و قسم دوم مستقل این که از پرزیدنت سرکرده تا ملیسه ها این قانون را جاری میکنند و سوم قسمی مستقل این که سود و پروکراتور را میباشند. با قانون دموکراتی حتی سود میتواند پرزیدنت را هم به زندانی کند. انا این دموکراتی چی زیباست، چی وعده های خوشرو، قانون به دست مردم، بایگری ها به دست مردم، چه طوری که میخوان تقسیم میکنند. میخواهید اسلامی زندگی کنید اسلامی، میخواهید آزاد، چطوری که باشد. این نگاه کنید، این چی سخنهای زیبا، وعده‌های خوشرو. خب دوستان، در اصل همین قانون ها جاری می شود یا نه؟ و نگاه کنید همین دموکراتی در عصر یونان قدیم فکر کرده برآوردن. عالم همان زمانه چی میگوید درباره دموکراتی؟ افلاطون سخنش میخوانیم. так по Платону. Платон این با زبان تاجیکی افلاطون می باشد. Демократия это власть завистливых бедняков. В 8 книге государства он утверждал, что избыточная демократия неминуемо влечет за собой тирания. این سخنی عالمی همون زمانه می باشد. و نگاه کنید مثال دیگر، پوتین با دموکراتی به منصب آمد. در همون وقت سود مستقل کار میکرد و پارلمان و مخالفین حتی بودند و رفته رفته چی شد؟ سود، قانون، پارلمان همه اینها به یک کس خدمت میکنند و به طلب یک کس قانون میبرند و کار میکنند.
ва ина Навальный қонун баровардан ба Навальный ин ҷинояткор ҳасту гуфта ва зиндонӣ карда, қапидан зиндонӣ кардан, ҳатто дар охир куштан. ина натиҷае ки Афлотун гуфт. оё дар Осиёи Миёна ин хеле мисол нест? ин суханҳои ман не, ин суханҳои олими ҳамонзамона ҳаст дар ҳаққи демократия. дӯстон, ин системи демократия дар солҳои қадим ҳам нобарор буд, неуспешный проект буд. ин бисёр қонунҳо ҳаст ки зидди худи қонунҳои худаш мебарояд. мисол, ин як хонае ки месозед, скелети хонаро сохтед, валекин дару тирезаҳо надорад. мисол мебиёрем, мардум 4 намояндаи худро интихоб мекунанд барои президентӣ ва сете инҳо 20% овоз мегиранд ва 4-уми онҳо 30% овоз мегирад ва 10% мардум зид мебароянд. ва ки президент мешавад? ҳамин шахсе ки 30% овоз гирифт. пас о бача, чӣ хел мешавад ки 70% мардум зид ҳастанд ки ту президент шавӣ? ту 30% овоз гирифта ба мардум президент мешавӣ. аҷибтараш ин аст ки ҳамин шахсе ки 30% овоз гирифт, дар дафъаи дигар 60% овози мардумро мегирад ва рафта дафъаи дигар 80% овози мардумро мегирад. ин зиёдшудаҳо мегирад. рафта ба 97-99% овозро мегирад. ин ҳам як аҷибтар аст. мо бисёр ба давлатҳо дидем ки ҳаминтури шуд. овозҳоро ҷамъ кардан то 120 то 130% рафта расид. ин аҷоиб ки рафта ҳаминтури мешавад. мисоли дигар, дар Тоҷикистони мо давлати демократӣ мебошад, сарчашмаи қонун ин мардум мебошанд ва амр гирифтанд ки он барқе ки дар Тоҷикистон ҳаст ба мардум дода нашавад ва ба давлати ҳамсоя фурӯхта шавад. ин мардум зидди худ кор кардостем ку? барои ҳамин дӯстон, ин демократия ҷоринашаванда ҳаст. ин демократия асрои сангин қадим ихтироъ карда шудааст. мо ба пеш не, билъакс ба асри сангин меравем. ва дар эфири гузаштаи ман як бародарам дар комментарие навист ки чаро ту дар ҳодисае ки дар Тоҷикистон шуд, аз бебарқӣ як оила мурду ва чанд кӯдакон мурданд, суҳбат намекунӣ? бародари азиз, нигоҳ кун, ин системе ки дар Тоҷикистон ҳаст, демократӣ, ин аз даври сангин гирифта шудааст ва мо билъакс ба асри сангин рафта истодем. ин кӯмур як санги сиёҳ аст. ин мо ҳукумати мо ҳатто як одами доно пайдо шуд, ёд медиҳад ки ба мардум ки ин кӯмур дуди зараровар дорад. ба мардум ёд дода истодааст ки вақте ки кӯмурро истифода мебаред, эҳтиёт бошед аз дудашу ва ғайра ва ғайра. ин одами доно ба ҷавоб ин аст ки мардум дар асри 21 зиндагӣ мекунад, на асре ки шумо аз сангин мебиёред, санги сиёҳ. ин мардум дар асри 21 зиндагӣ доранд, дар асре ки кондитсионеру печкаҳои ҳазор чизои ҳозирзамон ҳаст. аниқ ки ино намедонанд ки ин санги сиёҳи ту дуди зараровар дорад. мардум медонистанд, худашон эҳтиёт мекарданд. лекин шумо ки дар асри 21 шарм надошта, ба мардум ёд медиҳед ки бо санги сиёҳ бо чӣ тавре истифода баред? валло айб аст, айб аст. дӯстон, нигоҳ мекунем, бо ин демократия давлати мо ба пеш намеравад. ин демократия бар фарҳанги мо ҳам дуруст нест. ин замонаи ҳамон Афлотун ки буд, дур аз миллати фарҳангу миллати мо ҳаст. яъне ин демократия ба фарҳангу ба миллати мо дуруст намеояд. пас савол ба миён мебиёяд ки агар бо демократия ки мо пеш нарафтем, давлати мо ки пеш нарафт, тараққӣ ки наёфт, пас кадом роҳҳо беҳтар аст? кадом роҳро интихоб кунем, кадом системаро интихоб кунем ки давлати мо ба пеш равад? ин савол ба шумо ҳам ҳаст ки мардум, шумо чӣ фикр доред ки кадом роҳро мо интихоб кунем ки ба фарҳанги мо фоидаовар бошад, ба миллати мо фоидаовар бошад ва давлати мо ба пеш равад? фикри худро дар комментарие нависен. дӯстон ва ҳамватанон, фикри шахсии ман ин аст ки чаро мо системаи юнони қадимро бигирем ва дур аз фарҳанги мо ҳаст, дур аз миллати мо ҳаст. чаро дар таърихи мо ягон системе набуд ки
ба фарҳангимон наздик ҳасту аз он истифода барем. чаро мо аз бегонагон ин системаи демократияро ба худ ҷорӣ мекунем? нигоҳ кунед, исмоили сомонӣ, қаҳрамони тоҷик, қабулкардаи ҳукумат ва мардум, ва ӯ як система сохт, системи давлатӣ. чаро аз исмоили сомонӣ намегирен? ва хосатан ин ҳукмронии исмоили сомонӣ бобарор буд. ин идораҳое ки сохт бобарор буд, солҳои дароз давом кард, ҳама мардум розӣ буданд. ҳатто дар ин ҳукмронии исмоили сомонӣ ӯзбекҳое ҳам зиндагӣ мекарданд, қирғизу дигар миллатҳое ҳам зиндагӣ мекарданд. ҳамаи онҳо розӣ буданд аз ин система. чаро мо инро ба ваи худ ҷорӣ намекунем? чаро аз таърихи худ намегирем? аз фарҳанги худ намегирем? исмоили сомонӣ як система сохта буд ки одил буд. чаро мо аз ин истифода намебарем? чаро ин системе ки буд тайёр аст ба худ ҷорӣ намекунем? оё ин ба фоидаи мо нест? ва хосатан дар ин системе ки исмоили сомонӣ сохта буд, дар он ҷо илм хеле пешрафт буд, пеш мерафт. ва агар ҳамин системаро ба худ ҷорӣ кунем, олимои мо гурехта ба дигар давлатҳо мардикорӣ намекунану мебиён илми худро дар Тоҷикистон ба пеш мебаранд. ин фикр андеши ман аст, валекин фикри шумо чӣ бошад намедонам, валекин фикри худро ба комментар нависед. ман фикр мекунам ки беҳтарин ҳал ва барои давлати Тоҷикистон, миллати Тоҷикистон ба пеш рафтанаш ин он чӣ ки исмоили сомонӣ дошт, ҳамонро ҷорӣ кунем. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.